ya kwamba Biblia inasema na miti mingine muiangalie. Ina maana mataifa mengine kurudi na kuungana kuwa taifa. Lakini jambo lingine tukaangalia kuhusu Yerusalemu. Tukaiangalia Yerusalemu jinsi ambavyo imekanyagwa na mataifa. Lakini na sasa niko katika kipengele hiki au message niliyo nayo kwako sasa ni kuandaliwa kwa mpinga Kristo, kuandaliwa na ujio wake wa kuja duniani au kutokea duniani. Kwa sababu maandiko yanazungumza kwamba hata sasa wapinga Kristo wapo wengi duniani. Kila roho isiyomkiri Yesu au kila roho isiyomkiri Yesu Kristo, tayari hiyo ni roho ya mpinga Kristo. Kwa hiyo hata sasa roho ya mpinga Kristo ingali ipo, au wapinga Kristo wanaompinga Yesu Kristo. Hata sasa tunapozungumza au tunapojifunza, tunajua moja